ko tuwa wata etude dum ko kanko tuwa wata andude ko ngandi bay fayda be inay mo moƴƴi ala no moƴƴani hoore mum mo boni o bonani hoore mum anni e bonɗo o tambantilode donc ko mi yi ko hakkude Allah ɗum ɗo fof ko haji yawon ɗo makude ko noon le famille ko yo jogondir ni ara innata o ɗo ko baba goto amma ko nene goto non konko wonɗo makude donc ko non woni no selli awa ko ɗum waɗi doni aynay hari ɗo hiide ko feƴƴude ɗo no woɗɗiti ɗo seeɗa ka o woɗɗina ɗo noon ɗo si on tigi seppi ɗo tum 10 minutes aray naati kam non da woɗɗodira to tawde hara o wiyay wonde komi ɗumannoto komi piyata mo sabu ko yenni jaaƴa makko astafirullah non ɗum noon needi fay kum ko pellet nene ko noon si fay kum bonni hollemo min tigiri ɗo si Allah waɗi joni mi jombiɗo yijjaɓe o weɗata lan si o bonni mi yaha mi corrige am o ɗum ɗon woni nécessaire joni noon nam ijjatu mi faalaka miɗo faala yo jorbiɗin ha kono nini ko bobo ɗum ko boo yimɓe termu o soofay ko waali nafus nene ko paykuni mi nehay abbe tum o soofay ko waali ayi o uppata o loosotako o gosotako abbe tum joni noon andi mi faala kanko on ara o mballoto ɓa ko kanko gollantammi ga jaaja makko yahay wonde atelier kanko gollantammi ga joni atelier o jaaja makko accita atelier o hara ndaare no ɗumannoran fi jaajira makko on hara hande kadi ɗuma on ara na ije jongoto hara ko jaaja abbe tum abbe tum ande mi naali goɗɗum ko ijjatu pijji ɓuyno e makko moƴƴa few moƴƴa joni acce fi Allah yewtanna picco ɓatumɗe weldi fiitami jomboymo tum mi helsoya on famille mon fof haala fi makko mi yiɗa ɗum ɗon wela taala ɗum ɗon wela taala haray soñde taala haray soñjeyla mi yiɗa ɓaɓe inne mine aali mo harale mbiɗo anndi mi neyimo mi fami te joni ɓiro te mi foɗatamo plus ijjatu hari min waddanino o yeyino toon o yewtilan koye jommu jaade makko min tigi maɗo kon ɗo mi andi kamɓe ɗon ɗiɗo hiɓe jogodiri ko moƴƴa nonde mais ko woni ɗo ɓe innayi koɗo no ndaara koɗo no ndaare andi tagaɗo fayda si woni na a soori wonki maki a luɓay o waɗa wadde kala ko watta miijoto si wuɗɗo he joni mi ndaaray kono si allahu lamɗo newni jaaja makko ko neyi ko mo neyi ha feƴƴitkero so ginni a ko a so ginni Koto. Na, falta o no? Chiara. Alato. Jam. Hewti jam. Ñallanga. Alhamdulillah tawde yo. Hewtu no joɗɗaɗa noon taali ka sum ñama. Ɗa miijitaade koto. Mire man kiɗe ɗo balɗe ka joɗɗa wo hiɗa miijitoy ka susimo ko marɗa probléme ko min mi watama gérande. C'est un peu compliqué. En tout cas ɗo probléme tanki a partage ali a heɓata solution kala ko heɓuɗa ko il faut que taw partage sa partage i anda e solution mais sa fanki tun aray ko fiiwa a heɓata solution mi heɓol ɗum ɗo watama arrancude haalnan kon no waɗi
Ok, ko to min lam falno ma yewte goɗɗum comme ɗeɗo balɗe ngala yiidude profita ɓawa mi haalnama ok no jonti ko fii o mariage ma kono waɗi andi kono min mi faala titi mi miiƴi tigi ha mi miiƴi tigi komi faala ya waɗano na jungo jaliga non non ɗo ya landade lan taw ma haalnalan adima o accumi haalnama c'est parce que mi yewtidi e makko a faami min yewti vraiment jiwon ko neɗɗo faalaɗo dewgal et puis ko wonɗo mature ka hatteke koto mi haalantama Fanta fala ma je vais dire une chose pour le haut hakki wiyete ko hakki ina ko tuufe kono hakki koko duufire ko mum mi yewtinoma ɗum mi yewtitikema nde haadi goɗɗo no bona kanko tigera mo tan une fois je te l'ai dit mi wawata anno konka jiwo mo mi faalami jombude mi yaha mi inna miɗo faalamo mi yaha yeeso gendre ɓe am ɓen mi jooɗo e siraɓe an par après la même fille o immo o yaha wiya kanko e jaaja makko joni de faire un échange yomi jombu jaaja makko koto accu hadde na ko bugol ma haala kono miijitude ko haaliranma ɗon ko min tigiri komi tawi ɗum ɗon ko gonga makko kanko wawata jombeede hara jaaja makko jombaka miijiti ɗum ɗon kadi et puis ko on propose an ma ɗum ɗon kadi Fanta accimi yewta ha hande mbi tagaɗa ko mariage hombo assistuɗa ɓeynano hari ƴami jajajo on kono joni ko miñanjo ma ko miñanjo to iba tu veux que je le fasse maintenant yo mi waɗu que je sois le premier à le faire koto min do sa jaɓaniɗa a salotako mi salaki komi landima ko maintenant don ton avis parce que ka yeggutu ko dakkatum mbi dakka si mi waɗoyi bandirawo goɗɗo min kadi an kadi ñande ko goɗɗo waɗoyta min mi ala jajirawo ɗoy ko waɗan e si tawi noon mi wullini ɓiɗɗo yimɓe ɓe na wullingol ko jingum tigi propose ya jomum jajama o yewtiɗum mais c'est des trucs que moi je prends pas en compte mi wawata ƴettude ɗum e yewtere anno konka miijiti koto imagine ɗange ya hande en poɗodiraali haala min komi faala vraiment ke koya jombo jali katu ndaarimo ko ɗum manque on himo laɓa mo foti pila c'est que elle est intelligente elle est intelligente a min mi haalante piw ngudu mi haalante haala woto sa jommiri fi nani a wawa jomɗode fi no woodi hande rewɓe ko ɗowdi tuɓɓe ɓe wona e ɗo ɗowdi maɓɓe ni ko to ɗuwata moite leydi koto min mi famantama ɗin pulati ɗo fof min komi wawatama kon haalangol fof min komi faala ya waɗu jongo jaliga ɗum par ce que j'ai parlé il n'en est pas question min pour le moment mi wawata yewtude ɗin koto he en tout cas le ko on ɗolli jomba sina faala arti sanna yewten par ce que jaliga to on mo mi yiɗon on ɗon et puis ko faalaɗo dewgal saɗa wi miñam makko kanko tigui o propose anima jaaja makko jombo na sela haala to c'est kan kadi ñanda yo c'est le téléphone ma andi kila aje ki o téléphone ma min kala ma téléphone kono kandi ko mi golle tawo min no mara téléphone ida ma yabbola mi defama ene ha jom ko yaw ndata mi hala ni ma mi rokki mi waɗa meɗa programme la fi me le ko le programme ja hanki mi yono ko ma ton tawal no konto est ce que mi hala avec wowdu ko miɗo waali wa andi min taw kon won probléme le may ko amni mi maɓɓe la mari ni fiiju maɓɓe ko la tande gore jangon ka dumbuya an timo ok ɗeɓal ɗo armo ko suudu ayo aduna ayne ko maaro wuli ha taw goɗɗo ɗon ka kanko ɗum ma fewude yo no fatude ayo kan yetti ñeddugal no jewtani faami o ari ko suudu ga ɗum nam faala jomum
no fala ko goto yo be jiwa sinani mayandi mi ngama ko me yambudi de parce que yandi de bani fu fayda tay mi de claro si ngi golle du ñaatu 022 ay mini en la ken fi de tam mi de jum tay ko miñirawo mo fala mais miñirawo wi wawata jombeede accu jaajam ko ɗum noon kadi ko fiyon wonno ko figon ɗum noon min ñanjo o e jaajajo o yewti hardi futti min ñanjo ɗimɓe faala yo dumbuya jongo jaaja makko haɓe ono yiddani an goɗɗo yaltu fiima añinna o wona ɗum ɗon ko mata o jajama joni min ko tawi hande mi nanan ɗum ɗo min gesima min ɗum ɗo ganɗinila min gesima happino gorko noon kanko ko honɗum heeɓi ko wooli e ɗum ɗo dumbuya fof dumbuya kanko a yewi ɓe haalmin ɗum o fos ɗo wawani jaaba ɗum ɗon wata jaɓade ɓay ɓernde ko goto yiɗata naani ɗo onon tango telango golle yiɗi ɗo chali nurtui moni mo faala mi yiɗini jonde sikki taw hara ko fatude waɗi mi ero expliqué ni wokanko pino anda halloke ɗum ɗo no ɓuuri e fatude inna an faala jombude goɗɗo na o min no jombu jajan taw on ɗon sérieux joni ɗon dumbuyama komi daranmo hunno e gueɗata joni min ka ɗum nono jiɓini ɗum ɗon na an daranta ɗum buya hande na goɗɗo daranta mo janggo ɗum ɗon ko kanko tigiri daranta hoore makko ko ɓuuri mo e moƴƴande wo yo waɗu ɗum ɗon par ce que deux an o gawata mo darande ɗum ɗon mi anda jikku maɓɓe mi anda hay siɗa andi jikku maɓɓe dumbuya ko woni konko ɓerde makko andata ɗum ɗon ka tagaɗo bani adama andata ko de kam ɗum ɗon wadde ko minen jalliɗi mais no wawa wonde par ce que tagaɗo a wiyellam andi kaɗoju han mi tagaɗo no waywa dole andata ɗum ɗon a bani adama wawi araw chan jure joni noon mimi anda kanko réellement tamɓel do ko komi ñagot joni ɓuuray model ay kon no walandi fiimi ayo kon ɗon mais oɗa kadi wi ko faala ko e jaaja mum jomɓe ko honɗum jajajo wowi e nder mum a yaldata fi goɗɗo ina jombu oɗa hara oɗa kadi yiɗano ara anna on ɗon on ɗum ara ina mi subhanallahi min o ɓaynaɓe fenami mi ɓay o wolanima mi wawa andande ko par ce que den noon ɗon no jiɓinimi taw par ce que min tawi mi nanani ɗum ɗo ɓilla hande so goɗɗo ari hande hande sori wonilan faalama an jombugo a wiyata ɓay mimi jombaka ya muñalula hande ko fewɗen ɗo roɓɓe fof no faala muude sina wuɗaɓe par ce que so goɗɗo innima hande faalaka muude amin fi kon jum ɗo mafinina min koye ɗum no mi anda hono mi jerta ɗo wiyata lan ɗo lan jooɗi mi kawaɗi calcula mi hunko andude ko hunɗum mi wattati honɗum empêche tam no kanko haadi o jombede mo jangude ka mo gollude ka ko honɗum même si ko golle makko de woni mo empêche de jombede ni ka ko jande makko de woni mo empêche de hara fi to jombe ni mi wonno ɗaɓɓutude on tawi wuroɗa nanmine ga yango iggatu selu horɓe iggatu selu horɓe an sa ketaki ko ni reeɗirta ko laaɓi an happirto mi yeggitino ey jona e mal ko morama hayno yiɗande min mi wata moore definaɓe sal ayno nder fof ko no laban iggatu nan ɗum ɗoma iggatu nani mina ɗumɗon noni kongaɗon jaaji andi alan tala wuudini salo hiɗe enge nene mi fewjan tala ko bonan tanmi iggatu min haalu andi mi yiiɗa welalan piiju ko min mi waɗete iɗa andi min nan mari ginna wonde ko ni min no a faami ɗum kota jogi toralan hakkille maɗa iɗa andi da ɓurlan hakkille min mi jandu ko neldanan ɗon fiancé kalaɗo ma o mi yeeyi jom konno moyni ɓiccete konno yewtirandamo konno haalirandamo kam min ma o jaaɓi ɓam yiɗa yaha mi
sanne o kiɗan no yandu ba waka nene i ko nene nene ko baba waliki ande maayi wa jaaja imi woni mi waɗaani min ɗo are a hersa yakkude gorene ma no yayiɗanni no yersini min ñanganye jombe min jajirawo mbenne mi sonti ara sontini lan jon noon ɓami mi tawi ɓami danama hersa he jaɓɓolam jaɓɓolam mi ñaw andi noon kono mi faala koyen yaw ko sukan kirini fi allah accuma en to parce que a yam fima Jalika nanaɗo te yafutude andi koko nde yewtude ɗo hay ɗo soñjimɓe moƴƴa e miijitike mi jurnimijo mi tawi goɗɗo ko won Allah fof ko fenaade donc ko fimi ñammonɗa on ɗon ko min unila yiɗi ijjata emi tawi yimɓe si woni nene gooto ɗo wawa wonde ɓe wona kadi none gooto si ɓe wonani kadi none gooto ɓe wawi wonde hunde wotere mais ijjatuɗa mi tawi ko nene gooto baba gooto donc hanki ngari mi yalti fi ijjatu ɗam falama dewgal suna e fata Allah waɗi faade mum fatiki e nder mum min kadi ko miñirawo bacco goɗɗum jogui jiwo e ñowɗi pasu ko fanta donc e nder ɗum kanko fanta o ñirmilan o wuwli men min taƴodiri piiji buyi mais mi tawi ɗo fof na solution foti hande simi hokkortamo mais mi ɓuttinana ɓernde makko minen biro amen ɓe waali keɓe fatike Allah hinno ɓe yaafa e ɗino komi faala on yewtude ko ijjatu o yewtino lan wonde manna ko yo mi ndaaru mi waɗa sabu nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mi jomba o par ce que fiyon ɗum janggo yimɓe ɓen daroto inna a jaja ma sonti a yetto so ɗum anga jomba kanko ɗon haalata fami inde mi lijitike mi joɗi yewtu par ce que affaire dewgal réellement est ce que onon ɗo yiɗila mi yande sana taƴugol haala ma min koɗi jam mimminilan e ɓeya forte est ce que tuba si mi yiɗano mi bonnatano tangon min desa min godani ɗo ande kadi otu min ɓe ɓuygo yalti fiyan min mi sontali de taw yimɓe ɓuyi yalti a faami kono ɓay mi ñanga yiɗni mi accu jombiɗiren a faami andi min mi ñangana yurme mo après na mi jaɓɓiɗno fof mini noon ka wonɗon ɗo ni par ce que wonde yewtude ko ficcato ala ɗo ko Allah makko enen kadi koye ɗiɗo woni ɗo seede ala andi ɓe innayi dewgal si fimu yewtete kadi ko foti ara tatono ɗon c' est à dire enen ɗiɗo e seedeɓe mais ɗo ko wonde yewtude kon ko haala janngode Jalika ɗa yiɗinmi dewgal sunna e farilla min ma nayi ɗuma dewgal fi dewgal sunna e Jalika abo tun koko nde yewtude andi no wela lan hara ko yewtu famodiri Jalika hiɗa yiɗi na yiɗi dewgal sunna e farilla na yiɗi min déjà bo yalti fiya min ni ɓen fof mi falaka ɓe mi fewtuɓe min mi falaka ɓe mi yenna ɓe yan wonde déjà kono sa yiya mi ari yanñe yiiɗi grand andu nan faala simi falano kam lutteno ko suuɗi ko min ma nan faalama probléme ala min kadi ɗo lammari makko tonan noon mi yaya mi hollita ɓe mi expliquana ɓe déjà la andi mi ñaganɗa c'est bon ok on famodirino donc ɗo ko satta hande kadi ko tortoɗen ko saba nafoo ɓay waɗirino si allahu lanɗo neli kadi mi hewto e ka sumton ɗiɓireɓe jittita daare komi innirnomo noon no gasa la andi o expliquanima ko haaju simple wonde wadde ngala wadde complication nani si allah jaɓi ara mi weltike nani merci vraiment nani en kikkiɗe si allah jaɓi merci Madagano moƴƴinde hay sa moƴƴintinaki déjà dawde laba par ce que ɗini yiwgol ɓaleje taw ko maki kasa merci ay kay donc haray a ƴiwi kamma ari kama ko déjà ka kama ɓantiɗo par ce que dewgal ma ko ɗo woni kama tigi tigi aɗa ɗon a yeggitude
Koma respectado, parce que mo meni modi. Ning aduma. Na ko tande ko to halam. Yiɗo yam Ko to. Mais comment mi yangano wan tigiri dan aca ko kanko jombuma ka ko min O do ko min jom dan ok sin faami ko ɓayo dari ke père ma on quoi ini kala ko mudi an ine mi wad mais mi wad ale c'est ton mari ko min jombuma ka e foot non c'est kono bon ko mami dan ko très an bien discussion c'est bon Ii, koma dango dala, jojo dala tadi wa ya ko. fa fanku Aha. Ai ka. Donc galay ko mina tama. Ko da yu fus commerce tama ko jogi to dewgal manga. Jogi to la wasi ko anji. Anji ta dewgal be tay ni la me ni japale ni. Ala ko weli ko wore le ko buri tew. Wondi gal woni no satti. Mais sangi no wondi ta yon tigiri. Ata way hay dum don kadi sakta. Ça c'est pas dewgal no weli mo yan. Tora dara la bin kadi la ko pa se ko ta mo ha ina la me de to. ikado mate wa la wa alno elde ka modi no mapini parce que oɗo modi mo fala wo kanko yiɗo o min ni mo hande dewle ɗen fayta ko ɓuri ko ɓeyeɗo goɗɗo yiɗete 2 jours 3e jour alors change yade Nan de ɗum ɗo na min dewni haalade ko woni haalade parce que ko woni yidde la vérité c'est la vérité sa woli goma kanko piiji ɗiɗi ɓe jalamama ɓen na feeti ɗema tout ce qui disent la vérité ko ɓenata ɓe no ongo veɗɗo no anda ko won ma woɓɓe monanoma harande e tan ɗoni c'est ça la vérité min le kala jombola kala ittola kama ɗum ko hiɗowola ko ok lette ha bola joni fanta ni lan andi ɗo goɗɗo ɗawera mum o falama dewgal sunne faɗiɗa mais probléme on kadi ko goofojo c'est pas un être humain si nanima est ce que minima miɗo ɗuɗalan tu une personne qui va tenir point ko yiɗo omo falda ka takay non ko mari mbuuɗi min kam mi jombiɗo la mari mbuuɗi koto ala mbuuɗi kono regarde nayi logement wonɗa a heɓay dépensement andi kadi nayimugol de ko miile na miile no faut que haɗa jom yimoɓe yimi wo aduna ɗaynayi na kono mo aduna wawi o waddoyi ta beauté la finira toujours par finir ha koto Non, ande c'est là. koto sans jamais cisé parce que darja debbo ko duuɓi joyi andi na fiyan jo inen ɗo mais sa helanto mi yamma kadi fi den go helano ko mo merci parce que si goofojo jombimo c'est pas un être humain non gofojo no wawilan jombude alors men jar don kadi non non Ko mo jardin. wawilan jombude mais hala mo ko mari jardin rekatike mi ko ndoga jardin fo mo mari moyen koto an kadi non mi naɗi ma de a mimi haalu exemple ɗumio exemple wonɗum quel exemple non mimi haaleno woni andi koto goɗɗo andi fayda ko fiyon divorce jiɗino duuɗi nini a yiya ɗo jomjo ɓeyna jombu gone maɓe fo jombi hamiñiral ma watti jombude hala an tigiri taw wa ala dépense koɗo wata addirde ɗiɗɗo goɗɗo kama on ala maintenant je reviens mawɓe men ɓe ɓaawo ɗo adoyɓe jombinirde ayen woɓɓe jombete ɓengu maɓɓe koye tatal wato koto seeɗu ɗum ɗo o regarde an tigiri a yini o jamanu woni ni ko 2 jours yiɗata goɗɗo ka Bientôt là, non. mawɓe men ɓe mbawɗo Il faut la- goɗɗo c'est pour l'éternité je veux juste dire to yanga yimɓe ɓen no jombinirde yimɓe ɓen no jombinirde mais ko tamawɓe hettiniyeji non sérieux ayene ɗo jiwoyni aɗa falama kanko jiwo woynama non miɗo falama o miƴitoyna no haɓɓo mi haɓɓo yaɗo ɗe koto yo landi kono ɗaɓɓantala joni ña ɗaɓɓanan addiltujo hala ko addiltujo quoi Ouais. mais ala ko magol mbo miɗo ittudemo ɓe ɓe mo yaɓe reeduɓe tu vois la ɗum kadi ma feeno haalde j'ai un ami maintenant là ni siɗa faala miɗo wawma wonande saabu o jomma mo mari mbuuɗi yeeru ko allah taginani makko mo darni après 6 ay honno koto mo darni suuɗi ok joni ɗani kom famma wolande a wayno ɗo ɓe gonno mi halfinima jaɓita ay moment ɗo ni min ara mi joɗa ka suudu kono luttidata boni ko an moƴƴi quoi je n'ai rien à rajouter sur ça mais non yeeyi koto na duwa haalande mbino ma de kadi min ɗum ala hakkunde men koto Bonne journée. ɗon joni bien ok jaɗi kadi a faami probléme joni kala ko faaɗama suudu ɗo nannola kala ko kotan woni wawali mo waɗande je ferai de mon mieux pour que ya waɗu c'est que kala ko falɗa en fait wa awa jom mbaɗo haɗa na ya ɓitto ka mon après jom mbeɗa kadi ala kama ɓittoɗa ɗo kaka mani fait comme tu vis quoi andi kono no waɗirta men mais waɗiɗa men nde no moƴƴi yo tenke ɗum ɗo bidan koto na waydan kay ya pas de probléme joni ilaka suudu yonna awa
Ça c'est ma femme originale. Oh, I don't know. Mo. Chéri Coco, ça va? No marsude, idai jang. Ko fewndi. Ay kirmen ni ka. Okay. Maybe kera on fit mi ala ma yude, mi ala nande ma. Fus jaja ma kadi bo mi achi mo gasundu o ni la mo do ayam de fusum fama. Sino. Ça va? Ay non chéri yang dapur tu de foto go tum. Waaw. Kono ça va? Konde tuma yata fu. Jun ma golle do lido go sundu mi yewti. Ijato. Ningo ko awoni be ngwang. Bandi ka be ngwang ka. Jaja ma on ko simple boy di jo. Nani?